Ka Supreme Court Negara India, lembaga bench kebakan top yang Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice P.S. Narasimha dan Justice J.P. Pariwala. Mantakasikan dotorik kelalkat arajar arpulai, kalapan sangat no ia ke hukum jangka Meghalaya High Court. Mi ahli kemlai ke berdap, bahkan dia ke hukum jangka Meghalaya High Court, kalapan sangat syua. Pentri kam ia ke MOU lah dia ke jengat keluar jangka Meghalaya berasam, nak kemta ke jengat penuit put, apa yang kini ki artali ke jelah. Solicitor General of India Tushan Mehta ubanam hikmat nam taka Meghalaya ulong ba ka MOU ka belasan hapreng ka Meghalaya bar ka Assam kalong nak mendapat penbaik yo put usam hapreng kini ki artali ki jela kam tam me haki hendu teli ki snong ki belasan hapreng ki kejala bun snem unong saan nakaliang kinang ujar ya kan ka MOU Pragan Pradip Sharma ulong ba kan ki MOU ka balaya soy hapreng ka Meghalaya bar ka Assam kamyo satya ya ka jeng menjur jangka parlimen kat kum ka artikel ke balai jangka Indian Constitution. Bat kat kum kan ka artikel ke balai ulong ba kanu ka MOU ke deban yo ya ke jeng menjur jangka parlimen jangka India. Haga juga pon nakaliang unong yasa nakaliang jangka sakar Assam ulong ba ke MOU kam kena satya yo put usam ni kam penthamai ke jeng penbet thamai yo put usam mereka debet ke jeng penbet apreng kisnong ki patana apreng jangka jeng kaja. Laban kedua ini bayakan Memorandum of Understanding kepada bakal penulis put ke Meghalaya bar ka Assam laya saya nang bak Delhi jauh umti nang bak ke Meghalaya Konrad Sharma bat umti nang bak ka Assam Hemanta Biswa Sarma rangkat ke Jenderal Langru umti Kawari juga India Amit Shah nang bak Delhi. Ka High Court of Meghalaya kini kemlai ke beradab kalau pasangnya syuaban petrikam ia kini ke MOU balasannya pedang ke Meghalaya bar ka Assam tak apa penpau bat bakhangru ban si ia kini mau put kini kijaka ke balai penbet temai hapeling ka Meghalaya bar ka Assam. Henry nak kaliang kesokan Meghalaya bar ka Assam kila ujor sa Supreme Court ia akan di ke hukum jangka Meghalaya High Court.